centar za srce BiH Tuzla je već zaista zauzeo svoje mjesto u liječenju ove bolesti. Zašto je on toliko opasan? Šta se zapravo dešava u organizmu? Šta se dešava u srcu? Da. Prvo da kažem zašto je opasan. 1/3 ljudi koji dobiju infarkt miokarda umire. To je dakle bolest sa izuzetno visokom smrtnošću. U principu radi se o začepljenju jedne od koronarnih arterija. Na srcu imamo 3 osnovne koronarne arterije koje imaju svoje ogranke i ishranjuju srčani mišić. Jedna je arterija koja ide prednjom stranom, jedna arterija ide lijevom stranom oko srca, zovemo je kružna ili cirkumfleksna, i jedna je desna koronarna arterija. Kada zbog nekog patološkog procesa dođe do napukline sa unutrašnje strane obloge te arterije, krv koja normalno protječe kroz tu arteriju naglo se zgruša i time začepi protok kroz arteriju. Nemogućnost protoka na mjestu koje je niže od mjesta začepljenja dovodi do oštećenja srčanog mišića u kojem dolazi do odumiranja pojedinih ćelija srčanog mišića. To odumiranje javlja se žestokim bolom sa gušenjem, padom snage srca, remećenjem srčane funkcije i vrlo često teškim aritmijama. Sad, kad smo rekli da je oko 30% smrtnost od infarkta miokarda, polovina tih pacijenata, dakle 15%, umre ih u prvih sat do sat i pol prije nego što uopće dođu do bolnice. I vrlo često umiru od tih zloćudnih aritmija. A drugih 15% predstavlja zapravo bolničku smrtnost. I to smrtnost koja je sada prisutna sa metodama koje se danas koriste za liječenje infarkta miokarda u našoj zemlji. Na zapadu se rutinski koristi liječenje infarkta miokarda intervencijom, ugradnjom koronarnog stenta. To je ova metoda koja se radi u mojoj bolnici. I ta metoda uspjela je inicijalno da prepolovi bolničku smrtnost, a kasnije da je smanji sa 15 na svega 5%. Pa danas imamo centara u kojima je bolnička smrtnost od infarkta 2 do 3%. To podrazumijeva ne samo vrhunsku obučenost ljudi koji rade u angiosalama rješavajući taj infarkt, nego i povezanost svih onih karika u lancu od samog pacijenta do lokalnog doktora koji to sve prepozna i koji uputi pacijenta tako da se dođe u nekom prihvatljivom vremenskom periodu. Dakle, infarkt miokarda je ekstremno opasna stvar i trebamo nastojati da smanjimo ne samo tu bolničku smrtnost, što mi već radimo u našem centru, nego i prehospitalnu, predbolničku smrtnost time što će ljudi moći prepoznati te simptome i javljati se ranije, tako da dođu u onom najprihvatljivijem vremenskom prozoru, da možemo na vrijeme riješiti taj problem, da spasimo pacijenta i od teških aritmija i od teške hronične srčane slabosti koja nastupa iako on preživi infarkt, a ne otvori se arterija, a naravno i da ga vratimo što prije na posao, jer se radi o ljudima koji su mahom zaposleni. To više nisu penzioneri. To su osobe koji su, kako rekoh, u naponu životne snage. To su ljudi koji su 35 do 50 godina stari i treba ih vratiti što prije na posao, vratiti ih njihovoj porodici i normalnom životu. Ta stvar koja je bitna kod akutnog infarkta jeste na vrijeme prepoznati te dramatične simptome bez obzira što se ranije nisu javljale tegobe. Dakle, ukoliko postoji žestoki bol u prsima koji se širi u ramena, u plećku, u vrat, praćen gušenjem, preznojavanjem, nekad drhtavicom, strahom za vlastiti život, preskakanjem srca i sl. Takav pacijent se mora javiti ljekaru i insistirati da ga se pošalje u instituciju koja će moći na najefikasniji način da riješi taj infarkt ukoliko se radi o infarktu. Interesantno je da su određene profesije vrlo dobro educirane. Imao sam pacijenta koji radi u inostranstvu, radi na brodu, radi kao pomorac. I oni su morali proći kurs iz prve pomoći i oni su znali prepoznati kod sebe probleme. Taj čovjek je došao da obiđe majku, on je iz Posavine inače, i dobio je takve tegobe, dobio je bol u prsima, išao je do svog ljekara i insistirao je da ga se pošalje da se dijagnosticira da li je infarkt u pitanju ili ne. Taj je čovjek bio kod mene na stolu 2 sata nakon početka bola, ta arterija je otvorena, on je vratio svoj normalan protok i to je bio najefikasniji način da se problem riješi prije nego što je nastupilo neko žestoko oštećenje srčanog mišića. Ali vidimo da je prva karika u lancu, educiranost pacijenata, tu bila najefikasnije rješenje. Da je veoma važno da pacijent uoči te na vrijeme određene simptome, odnosno da se na vrijeme javi ljekaru i da zahtjeva na neki način, ako to porodični ljekar već ako to već nije odluka porodičnog ljekara, da zahtjeva dakle, neki kardiološki pregled, na koji način se postavlja dijagnoza? Dijagnoza infarkta može se postaviti sigurno u 98% zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini. Tu računam domove zdravlja i lokalne bolnice.
Postoje 3 osnovne elementa za postavljanje dijagnoze. To su klinička slika, elektrokardiografski zapis ili EKG koji je većina naših pacijenata i gledalaca snimila do sad i nalazi krvi. Dakle, prvo je klinička slika. Doktor prepoznaje na pacijentu i od informacija koje mu pacijent ili njegova najbliža okolina daju da je pacijent imao taj žestoki bol, da je imao gušenje, da je imao takav problem koji je naglo nastao. Drugo je EKG. Doktori su utrenirani još od fakulteta da prepoznaju normalne i abnormalne krivulje na elektrokardiografskom zapisu. Ako na EKG-u imamo krivulje koje sugeriraju na infarkt, takvog pacijenta moramo shvatiti ekstremno ozbiljno, čak i ako je ona klinička slika informacije koje od njega dobijamo imaju nekakve dileme ako su dvojbeni. Treća stvar je da se pacijentu izvadi krv. Zašto? Kad smo govorili o oštećenju srčanog mišića, odumiranje mišićnih ćelija u srcu praćeno je oštećenjem njihove membrane. I onda se sadržaj iz tih mišićnih ćelija prebacuje u krv. I onda u krvi možemo detektirati prisustvo određenih materija koji normalno nisu tu. Te materije zovemo srčani enzimi. Ako ih nađemo u određenoj mjeri u krvi, onda imamo sva 3 elementa da postavimo dijagnozu akutnog infarkta i takvog pacijenta što prije treba uputiti u neki od interventnih centara da mu se uradi hitna koronarografija i da se ta začepljena arterija odčepi, da se otvori. Mi to radimo mehanički uz ugradnju tog koronarnog stenta, omogućujući tako da pacijent ponovo dobije svoj koronarni protok. Ovdje moram napomenuti da je Centar za srce u Tuzli prva institucija koja je uvela 24-satno dežurstvo za akutni infarkt. Znači, svi pacijenti koji sa akutnim infarktom budu doveženi do nas sanitetom, kod kojih je doktor posumnjao na akutni infarkt, čak i da ga nije potvrdio, ulaze u angiosalu, da im se uradi koronarografija, da vidimo da li se zaista našlo začepljenje krvne žile i svima njima nastojimo otvoriti tu krvnu žilu u najkraćem mogućem vremenu. Dakle, mi smo prva institucija koja ima 24-satno dežurstvo upravo za tu namjenu. Imamo tim interventnih kardiologa, imamo tim dobro obučenih medicinskih tehničara i mi praktično nemamo rezervni odjel na kojeg možemo poslati pacijenta pa da kažemo ajde nek ide tamo pa uradit ćemo sutra ili nešto tako. Što dođe, to se radi odmah. I to je dobro za pacijenta, to je dobro i za tim jer je stalno adrenalin, jer je stalno pripravnost i stalno povećavamo našu efikasnost i mogućnost da što bolje tretiramo takve teške pacijente.